प्रेसर कुकर के एखन बसई देमा तेल दे देमा फिर जीरा दे देमा मिर्चा दे देमा फिर प्याज दे देमा देखो प्याजटा गोल्डन गोल्डन कलर হয়ে গেল टमाटर दे देमा এখন নুন दे देमा हल्दी दे देमा टिके सब्जी मसला दे देमा मिर्चा पाउडर टिके दे देमा पानी दे देमा এটা 200 গ্রাম ডাল নিয়ে আইছে ডালকে দিয়ে দেবো ডালকে ভালো করে মিক্স করে দেবো এখন পানি দিয়ে দেবো এখন রাপি দেবো डाल हिलाना एखन देखमा देखो कैसे सुंदर से झीझी से धनिया पत्ता दे देमा